Zona zo turin sampai no bill to member zone ta pues ginzalala lo somang. O Speaker Kalobe, Honorable Minister, Labour, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Department Changtuin, min sa na ta na ka zona chu hehini. Labour, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Department noya. Labour says tlingkhom hi tunaya hlok zok le. Trangkai zoka construction worker ti ta na man thei dan em ti ani hu Speaker Kalome. Ne chang turin Labour, Employment, Skill Development and Entrepreneurship Department chang tu Minister Pural ni lo mar lo somang. Tu chu hi voi khat trong chhuak na ani don mo. Ole. Pu Speaker. Ni chinan in nial na kha an ti chinan tho chin de po ta ga lo nei fe ka ni. A zona chana chu Pu Speaker. Labour says Lincoln he building and other construction workers. Regulation of Employment and Condition of Service Act Sankhajakwa Sumkole Paruk Section Sum Ni Pani Soyangin Construction Workers Welfare Board member in Ziaklu Tetan Trangkai Le Lok Takaman Trinania Hemi Baga Hian Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Condition of Service Act Sankhajakwa Sumkole Paruk Section Sum Ni Pani Subdivision 1H Be Chanin Scheme Dang Siam Bel Thayani Tiani Kalome Zo bel na zo turin zona nei tu pues ginzalala lo somang. Ole Pu Speaker Kalome. Hey, Labour says he kan thia dangin apung chove zela. Hey tu na po PMJV ke te kan an soya. Komina po tam ta ka lo lu ngai ka be se ya. Labour says he ran pung chove zel don ani ya. Amaro chu hei kan man trangkai na lam hi a thalove ka ti hab lova mason na thazok le trangkai zo kan man chho the hi va tu lem ti hi kan zira khan ka zir chhuak nin ka thea hei Labour says tlingkhom hi kumtin cross som nga chuang te ani china ka hiat chu lo phi chuan tu na hian Labour says laman lo tuna kan nei thi hi cross somria chuang omin ka hria hei hi a lawm khop maya amaro chu chak jok le tangkai zo ka kan man tangkai dan hi kan ngai tu hi va tu lem ti la hi ka rirol lian khop maya hei man tangkai na lam te kan zira skill development a de po an lo mang tan ni hian ka hria a lawm khop maya amaro chu tun ai hian skill development at the point kan mang tangkai thailom ni ti hi ka zo du chu ni a chan chu he desert poisa man bang lom renga hi a lom rual in kan chalai te hianin e zonna changthung zok le skill sang zo kan nei thei vat hi du om ka ti a diktaka soi chuan kan economy thathun tur hi eng tika nge ti zo na te lo chang don ta ila kan skill level a thathuna aniang ti hi kang idan ni Kuna kal deu ta khongaihna zona la khan lu. Ole Pu Speaker ka lu tre pa dia hey ITI te po kan nei ya tu na pon ka biala ngei po ITI kan nei ya man tangkai lo nom tat mai ni hei nga te pon man theilom ni ti hi Pu Speaker ka zona ani ya kan Honorable Minister hian mi lo en sakse ka du khop maya ITA dang te po laman tangkai lo te po om nual hian ka hria he nga te hianin rang thiang be man tangkai ni se kan du boga tin ta trong moi lo ni lo sela member registration hi engem bo changin an har sat khop mai ni hian ka hria heng te po hi minen sakse tha in ka ringa registration an hon hun te hi enge ni kum khada hianin relo ten hong le zau thinge ka helova soya tamani heng te po hi zau zo ga hona construction worker te adu apiangin apua piangin registration an ti theya anwa benefit kha anwa vel thei tura ro man na kan siam hi poimo khop mai ti kan soi duwa chung te po chu minan sak thei se tin nei Labour says pek dan hi har sa khop maya Pu Speaker
anh em ông nêu hết tấm này work registration ngay thì te license fee thì te contractor registration thì te po ngay nuôi mà hay hi đàn nó phun reng em thì hi cái giọt đủ boka tin asa te po in ang lo nuôi ni hiền cả ria mà ni kher vakal ngay te ni ya chena phê chuan tin chế ka pe kher te ngay ya chena demand draft te an lo phu da ni he tiang te nuôi lo deuh hian all some zokin payment system hi siam theyang em ti hi ka zo tel du bok ani tina dolya ka zo du bok chu engting heng labor cess link home hi engting an tuna hianin fixed deposit te po da hi om te lem ti te po ka zo tel duwa a chan chu bank interest ti te po hi om noi maya heng te po hi omani chuan inge ni om sia ti lai te kan soi duwa kan zo du bok ani who speaker kalome also belnazo turin ma mit bial two members zom tak is engineer H Lazeli and I lo somang who speaker kalome soi phungthar sarkar a chuan kan de loi reng meidon nge ni ote kan ti a ama reverend chanchin moya lung thul takin lung oi lo na le thuin mu lo hi vir hut thut meidon ang riau in kan riani who speaker ka zo belna tuna azona nei tu supplement na ni pa form khan hey kan less day hi kan apoi mo na kan sa tula district tinahian district capital khoya tenge less day office hi tuna kan nei to a district tinahian less day office nei hi tumna o mem enge malak na tikha kan zo belna ni le zo belnazo turin tu puisa bial two members zom tak pu je jelal pek lo ai lo somang who speaker kalome sau tu pui bial tu zok oh sorry who speaker kan honorable minister azo na chu leisure department noi hian construction workers ham thatna nei sumtling home hi state angan man dan nen khai khinin kan mang thazok nge kan mang thalo zok ti kha ka zo na nia speaker rem ti na soi fia lok ka duwa kan member zom ta khadaron soi to sum atling khom tuna tam zia te le man chua la ni lo te po kharon soi chuaka hengte tangkai zo ko kan mana laborers har sa tak tak workers kan oma abikin thingtang kabiala te po har sa tak tak kan omani hengte na ham thatna te an move sela ti kha ril ro chona lo oma tin kan hriat awin Kerala state a chuan labor se sa tangan hu zong zong hi crore sangthum zali somnga pasari point pathum pani hi ania heng hi labor welfare taran mang zo vek ani he ham thatna dong tura member ni thei labor te member an ni vek thele tur hian kiltin andap tilakan sei solom love so Kerala state anga performance nei thatur chuan ama sa chuan he welfare and ziak lu kan tamangai chumi tu chuan he haus zom ta kal tanga kan ngen du chu department lam te po hian thei top lo chua he welfare member tam theang ber in zialu tiu thei top lo chua turin kan ngin hal bok ni tolome le chang turin chang tu minister pulal ngelo mar lo somang to speaker to its gin zalala zona atangkai zo ka man the ni em tilai hi amman theidan kandapa so en khan hemi labor settling khom hi labor welfare ta man turania building and other construction workers act sangka jakusum kole parukina apaldana hichuanin khami a welfare in ziaklu the labor tele anchung te tan chau man thei tiania chuwang chuan labor settling khom tam tel tela amang tu kan tlem si chuan poisa hi atling khom lo thei lowa aman thei lo dan hi tam khop maya pu speaker amai ro chu aman thei dani ngai tuang u kan tia ti chuan kan welfare board meeting masaber June thla khan kan ne June som ni tain ka ria
MCC min phur rei dawa kan meeting thelok lo chuta chuan ei kan duang nual ani kan duan zinga chuanin kala khiat theya chuan hela hian karon zia thlaka chuanin welfare board beneficiary ten medical assistant an nei theina turin tran kan la dona chuta chuan PMJY pradhan mantri jana yorga yochna hnuaia ziak lutin ti chuan cheng nuai nga thlenga an bil theidan turakha tuna hian kan ruwa man meka tin chuba ka chuan insurance thazok PMJY anti pradhan mantri jivan joyti bima yochna te akhane na in zialu theidan kan ngai tu boka chuta anin zialu na tura sumulu apo chu welfare board in kan pek sakang kan tia ti chuan insurance hi e cheng nuai hi thlengin anin ziak lut thei dona chung te chu tu na kan ruwa man na nei me kan yatin assembly subject committee 5 khanin assembly enge ni bial thang thanga awareness campaign ta nei tura rotna kha an thlena chu po chu bozui kan tuma chumi ba ka chuan pu speaker tuna khianin multimedia campaign lian thamakal pui kan tuma sumpo kan da mizoram mi pui te hianin thero se kan tia mi kunna thok mi kum khata ni som kwa kunna thok zong zongin a campaign chu kan tran hal deu mai nge pu speaker irem ti chuan in ziak lut se kan duani party kan clear lawa nam kan clear lawa ko ran kan clear lawa khuwa kan clear lawa atam theyang berin ziak lut se an tan sumo mani chuta chuan an thi palin an dam lo palin dam lo te hi dam doina anom chung ni tin cheng sang khat an bil thei top mai ni ti chuan chumi pialama chuan an fa te zirna chung changa te nupui pasalan nei ti te thi na lo thlen point thil thang thang kha ko varoma chu tuna hianin in ziak lu thi kan na than hem tok lowa thok khat lai khan kan pung hluaya singsari sang khat zanga som kha in ziak lu to kan nia amero chu pension te oma kum som ruk chin ania kum som pariat tang kum som ruk chin tuna hian mi sing khat sang sari za sari le pali kan ne record ka mudan chuan pu speaker hei hi ti punzel kan tum mizoram kunna thok tu zong kunna thok kan han ti khanen building le construction worker rang te tan ti khania atam theyang berin ziak lut se atam theyang berin he sumtling khom hi thal se kan duani ta chuan ahman theilo dan hi tamma se dan bo che si loin ahman thei dan ti pun kan tum chutianga chuan educational institution din thlengin kan soi ritoa a thei dan te lo explore turin kan secretary hoin azir chiang tu tur te po din ania theilo dan kha tama thei dan in izong ve thunga u kan ti ani ti chuan skill development tan poen man thei ania scheme on skill development in nuaya amero chu tilaya adanina aphu dang hian welfare board member te len chung te tan ti kha ani tak zela wangin ain ziak lu ta hi kan pun ma lo chuan pu speaker a poisa poi kan man chak hlei thei lo ani chu azona chana masale puje je zona kha ka chang tel ngala ngai thei mai la chuan panhina chuan pu speaker ITI chung chang kha ITI hi sakzo to khoin hei zo da le chana hun so pakhale chan ve lo ri le ta a nge kan ministry ka chan zo ti lo do de miang ole chang le speaker kalome ITI hi sakzo to la lu silo a building che sakzo to te kan ne ya mero chu completion certificate te la thelu chi alo a building chu ding wai to te kan ne ya chung ta a po chuan man chu a cha kom khop maya amero chu danina phu chin kha kan zir chian anga ya imponi se pu speaker ITI at po hian khami construction worker le an tu le fa te le an mani lam hnai te ta na ati theidan chu aum thowin a rinom registration ti tam chung changa multimedia campaign ba ka khan kan MIS portal man me ka hian online registration ti hi kan tuma pu gin zalala soikha thudik lo ani khan lowa in zialu hi a harsa an ti ani achan chu le khathiam lo le harsa jok te an nia chu wang chona ol sam theidan kan ngai tua chu po chu kan lo soi ho mek lai ania ti chuan se spec dan labor se spec dan chung chang kha MIS portal a hian online collection ti thei turin tu na hian duan me kania tuna tang hun rei lo te hi chuan kan pe kan ringa chu ba ka chuan registering officer angin kan labor office kan nei lo na hmuna hianin a khan pain mi khring dedicated kan nei thowa chung ho te chu kan mang tangkaya
engineer H lalzir liana zone chan na kha tundin huna hian less day hianin office kan na ina chu pu speaker aizol ba ga hian lunglei sia hale champhai te nia sarkar in sum te chuan nei se in val zau bel zel chu cha kom khop mai ti chuan pu je jelal pek lu khan state dang ten en khai khinin kan ti thato ke matia kha kan khai khin state a zirte po anianga state trend khat ne na in khai khin chuan kan ti thafu maya state trend khat ne na khai khin ro chuan ma son na tur kan la neya pu speaker ke ma po hian kazir ve ka phak to ka an website thang te kan ena anti thin kan ti si lo o mem ti te kan tia hian an ti lo o mem ti te kan tia kan en kuala kan ti thatho khata chu ti rual chon a member in zialu lama hi atle miau chuan aman chuan lam hi tam theilowa chumi konga chuan theitop kan chua dona kumin tila tun financial year zo hi chuan singkhat sang sari borvel omatang hian kan achievement hi asang dor tura kan ngaya atam theyang ber in tila ra mi puiten hena hril hriata awareness hi multimedia campaign lian tham hi atul ma sign kan thria chumi zo chuan district rang subject committee na be seangin district rang le constituency rang a chuakin ta chuan membership drive in ei kan tuma chung te chu atoi zonga ka chan thiam thedan mai ro se pu speaker kalome